Nihongo silun Yoshihide Sugurji za pasang ganyan potang karpor ari sinzin jo Biden tang lanta thuche trima shekyu par jechi tang tonang chenpo shekyu pa tang. Tarti Nihongo silun din goche ota Nihongo ngini janak zhongi tarnga Xinjiang yikar war chagnun shejinbi ni tse tang. Hong Kong ga mangzu lamgila torlag tong zimba. Janak khalhu jikka soji janga jamsu nga kila Janak ki zanzi shejimba chigitil kyunju namo shi nyungwa masil Nihon Arat tang Australia Jakar chi tang nyamta Janak la kata pi Tintuk Jakab ji jima la nyamshik shiwa chi Tarti war Janak tang langshok chakbo shik zongyo pa tang Tang di Jakab niga thorum gochik tikti jima kukab sayang Janak na juja suo shik tikir ngi na yang Di tal Nihon ga Champo lopta chemu James Brown gisha na I think overall Japan is not comfortable. Nihon la chunan da terma thani janag tang langshok thakpo shing zinjir dewu ma pa tang ke te tar shiwa ina janag ki panjur tang amagtun so shok mangpo ni Nihon la madiwa zongi wa khityu pare chi shandu Uncomfortable for Japan. adan di dangur janag ki arat tang Nihon war ta thanchong dalam zgijin par nyanda tong ji chet Nihon go Okinawa sakit tang ni sir janag ki chomak ka chazang rak ching ngayo pa tang Jen tangdara Nihon ga salun arar chamzig se yongji tani kyang Nihon la aja niwar gan zatag chewin dalim diwar ta manzi nayak chi janak nyanda tang yu pare. Di tala chilo nitong chirga lo ni Nihon ga ari zhongtsib ta den yongwi ari tinchuk kongmi tima bewa hargar chiyi ari tanchuk yakab taki tarta janak gan jignin ngisin yu pi nginzin sheki yu te. I think what's happening is the rest of Ki Asia is seeing yalang this. ga jakh jantak ki kyang nga chu nyamri sha jerewan jin chu la nga chu changma shok chik taram ni nga chu amang chu garin thang ta chi tang rangang ga chomri nyo chung gu chechi ngombar sha ta perewa yu chi shandu inayang nyahung ga selun yoshi hi gi sugar la chuna yong chak ga thoni ajanag la khatte ma chak par thintuk jakh jantak la nyamri sha gi yang ka ngi chan shik te kiru pare Sanjir da Nyandun Shinkin, Kum Chukdon Rubin.